Chamgei chamanikab Jehovah. Kakoit kokeny betut nebo kinetkei lesson kibagenge ako kotom ketestai ameche awekwo kongoi mising amu kokeit sabato nebo let kimite somanetab 13. Ko awekwo kongoi akwek tugul otebi kobotech kokinetkei tugul kibagenge lesson nekomwoe akobo chamyetab Jehovah ak imanda. Kokotechech mising lesson ini achek ko ki kanetik ak kemong'u kele kosich kiy ak okwek nekonetkei akobo chamyetab Jehovah neimuchi kowalech sobonwekyok. Kotom ketestai akobo lesson nebo rani ameche aborwo kiboitinik chemi tainyo chekakochop Jehovah asikobit konetech lesson. Eng ane ne ang'ololi kekureno Evelyn Torus ako togotin mising atoche mwalimoyot nerubo. Chamgei chamanikab Jehovah, asome ale kimi kibagenge eng Jumatatu. Ko lesson nemite Jumatatu kolen tilil ng'atutiet ak kokesunotkei ako kararan. Ko otogotin mising. Kongoi. Chamgei tugul chamanikab Jehovah, arubei Lilian, kimite tugul kinetigei eng betutab kwoeng kasi ako somok kasi. Kwoeng kasi komwoe kolen ng'atutiet ak mieindo ak eng betutab kosomok kasi kekere chomyet ko kasuldaetab ng'atutiet. Kongoi. Arube akesu ang'alale akobo nesire tugul ongechomye. Otogotin akwek tugul. Kongoi ko ongesa anyun asikobit kinetkei kibagenge. Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Kiwegun kongoi Jehova nenyo amu mieindangung nekoiborwech. Kingetou lesson ini bo chamyetab Jehova, chamyeng'ung ak imanda. Ko kimi kobotech akoi nguni kakiit ketoroti quarter nebo lesson. Ko Jehova nenyo kibendi kinetigei rani kora akobo ng'atutiet. Ko kakikurin asikobit itebe kwenunyo. Rongwet amirmirieng'ung Jehova nenyo ak ikonech ng'omnotet asikobit kikuye ng'olyondeng'ung eng icheket chekosei ak achek tugul chekinetigei kibagenge. Ko kakitachin itebe kwenunyo ak iyotwech itikab sobonwekyok asikobit kikuye tugul. Konech kakuyet ak itebi akoi ketar eng kainetab Jesu ne Kotiokindenyo. Amen. Amen. Eng lesson nebo rani anan wikini kokinetkei komwa akobo chamyet ko kasuldaetab ng'atutiet. Chamyet ko kasuldaetab ng'atutiet. Ng'oliotab metit kenyorchini kitabutab Romanik 13:8. Mwae yoto kolen amobesen chi kiy age tugul ako chamye amu inendet nechome chitab kokwenyi kokayai kosulda ng'atutiet. Ngaketyi yotok. Amobesen chi kiy age tugul ako ochamye amu inendet nechome chitab kokwenyi kokakoyai kosulda ng'atutiet. So kamwa sirindet eng yo kidogo komwawech kole kingomitei barasa kokimitei kong'ololdos akobo chito nekiimegei eng kanisa. Ko kingotesetai tuyet kong'et chito agenge eng yoto eng barasa akomwa kole makoi kiboisie rirgei yeking'olole ng'alechu. Makoi kiboisie amu king'olole chichoto kole makoi kiboisie rirgei. Kekose eng yoto kele kiimgei mising pastayat nekimi yoto kokero kole kekuyoito ano chichi akobo rirgei nebo Jehova akobo ak kobesio ak ole kimuchi keng'alalda akobo chito nekalel. Ko eng wikini tugul kisomani kitabushek mitei komong'u 20 koitet 1 akoi 17, Romanik 6 koitet 1 akoi 3, Romanik 7 koitet 7 akoi 12, Jeremiah 31 koitet 31 akoi 34, Mathayo 23 koitet 23 ak 24, ak kitabutab James 2 koitet 1 akoi 9. Ko sing'et isir kurgotichoto ko kurgotichoto kamwa koma koneta kanetik chemitei yuche komwowokei. Kale kingoimgei as ing yotok pastayandenoto akobo kakuyetab chichotok kikeimgei kole makoi kiboisie rirgei amu ongen akwek yo mitei tuiyoshek ketile ng'olyo kotinye chitugul
mawazo cheterchin. Ko kingokas pastayat kokimgei mising kole tos kekuyoito ano chichoto akobo Jehovah ak ole uu ng'atutik. Ko eng yutok kakiro kele rirgei ko kebeber nebo chomyet kou ye mwae Romanik 13:8 kole kecham chitab kokwet ko kasuldaetab ng'atutiet. Ko imuchi ikerto ano chito anan imuchi ikerto ano chito nekalel? Tos ibestosi chomyet ab Jehovah ak ng'atutiet? Kale rirenet kobendi kibagenge ak chomyet. Jehovah nekikonu ng'atutiet ko chomyet. Bunu ng'atutiet Jehovah ako Jehovah inendet ko chomyet. Ko kounotok ng'atutikab Jehovah ko ng'atutikab chomyet. Ko tos mi chi netese kiy eng yotok eng Jumapili? Ko ngomami ameche kebe kanotok ko kas betutab Sabato. Ko ngomami kebendi betutab Jumapili ko kameche aborwok eng yu. Okere yo? Yes. Kikere. Yes. Ko eng betutab Jumapili komwae kolen ng'atutietab chomyet. Kimeche kinetkei anyun akobo ng'atutietab chomyet. Tos ng'atutietab chomyet ko ngiro? So kingen tugul kele kikakokon ng'atutik 10. Eng Kabeden ko kimi ng'atutik kobo betusiek chekibo Kabeden. Ko eng ng'atutichu 10 ko kakiro eng yu, ko kechumulishan tugul koboru koko chomyet koek aeng. Ko chomyet nekikamwa yekingoteb chito kotebe Jeiso kolechi ngoro ng'atutiet neo. Ko kimwochi kole cham chitab kokwet, cham ng'atutiet netai ko icham Jehovah neng'ung eng muguleldong'ung tugul ak eng kabwatutikuk tugul. Ak age nekergei ak notok ko ki icham chitab kokweng'ung kou ye ichamegei. Ko eng yu ko kakobor ng'atutik 10 kou ye kikere eng yu, ko kabeshi eng yu asiro ile eng netai eng yo komwa akobo ng'atutik 4 cheindoi. Che chotok kobo chomyet nebo Jehovah. Ko chemi kimasin okere eng kimasta nebo tai anan nebo katam eng chito neikere, komwa akobo chomyet nebo biik. Ko eng yu eng ng'atutik 10 chekikon Jehovah ko kakiro eng netai komwoe kolen amechengchigei cheptalelisiek cheter kobaten anegei. Notok ko ka kitabutab Komong'u 20:1 akoi 17 ngimeche isomanchigei. Kale netai mechengchigei cheptalelisiek cheter kobaten anegei. Nebo aeng kolen ameyochigei kanamwet. Nebo somok komwae kolen amemwa kainetab kamuktaindeng'ung eng tangoi. Ko neb kobo 7 kolen ibwat betutab Sabato irib itaban. Notok koboru akobo chomyetab Jehovah. Ne ngichame Jehovah koboru kole Jehovah ko toror, Jehovah komameche ichengchigei iyochigei kanamwet age ako keot Jehovah inegei atya irib Sabato nenyi. Ko chotok koboru akobo tilyandit neitinye chito ak Jehovah nenyi. Ko kebwa kong'ete ng'atutiet nebo 5 akoi 10 koboru ko chomyet anan tilyandit netinyegei chito ak chito. Chomyet neitinye chito anan chomyet nemitei eng chito ak chito. Kale nebo 5 tech kwandang'ung ak kameng'ung. Nebo 6 kolen amerumishe. Nebo 7 kolen amoibgei. Nebo 8 amechorse. Nebo 9 amebaorionchi chitab kokweng'ung eng lembech. Kobo 10 komwoe kolen amekase myat kotab chitab kokweng'ung. Ko chutok tugul ko kakoborwech kole ngichame chitab kokweng'ung komemwaitae lembech, amerumishei, ameyae ibetabgei, amebaorionchini chitab kokweng'ung lembech, amekase myat. Chu tugul chu koboru kole chomyetab Jehovah ko tugul koumi tugul. Komi kora ngisoman eng kitabutab Johana kolen ngichomo iribe ng'atutikyuk. Ko chu ko ng'atutikab Jehovah chekikonech chebo Jehovah, chomyet nebo Jehovah ak nebo biik. Ko mami yeilen ngichame Jehovah iribe ng'atutik 5. Mami yeilen ngichame Jehovah iribe ng'atutik 9. Anan ngichame Jehovah iribe ng'atutik chutok tugul 10.
nemite sabato oritinyi nemwae kolen ibwat betutab sabato itaban. Ngichame Jehova iyae kora komechorsei. Ko nito tugul ko kakobor kakesaman anan kakebor ko ki ng'atutik 10 lakini kakinde koek 2 kesamarisan tugul. Ko nito ni kikonech Jehova asikobit kinetege. Ko yataroti ing yoto ko kameche asoman kit ne kisir sirindetab lesson ing yoto kale ng'atutikab Jehova kotononi chamyetab Jehova. Mabestos chamyetab Jehova ak ng'atutikab Jehova. Kotugul kekase biik kolen makonyolu kerib ng'atutik. Mache kecham Jehova ak kecham biik alak. Amune siko maiman noto? Imuktaano tos imukaksei irib ng'atutik amecham Jehova? Anan tos imukaksei icham Jehova amerib ng'atutik chik? Tekebe ketin tebutyonoto. Ngot kemwae eng kutuswekyok ak kilosu Jehova kelen kichame Jehova ak kilosu Jehova, ko tos kirube ng'atutik chik? Amu takomwae eng yoto kora eng Johana kolen ngichamo iribe ng'atutik chuk. Kateb en sirindet kole kimuktoi ano kiboru chamyet eng Jehova ak eng biik alak ngot kebute akot agenge eng ng'atutik. So tebutyono neitebegei. Angot ibute agenge eng yoto ko tos kibartai ano chamyetab Jehova? Ko tos mi chi netinye ng'olyo eng yotok netesei? Meche ates kangimwa ng'atutikab Jehova nekikipcheune 2 komwoiwech eng ng'atutik komie kole kipche Jehova ng'atutik 10 koek kebeberwek 2. Kebeberta netai kou ye kaimwa kong'alale tilyandit nebo Jehova ak kayonindet nekeyan. Ko nebo 2 ko tilyandit nebo inye korok ak chitab kokweng'ung. Ne chitab kokweng'ung ko tupcheng'ung, chito neopche mbaret tuwai ak chito neobendi kanisa kibagenge. Ak chi age tugul nemoendi kanisa lakini otuitosi ak chichoto. Amune sikonde Jehova ng'atutichu koik 2? Ko kimeche koker bichu eng kabwatutikwak kole chenge Jehova tilyandit nekibutok eng Kabarak nekikomasech kebe sang. Komeche kowekwech Jehova kenai kele angat ng'atutik 10 komo ng'atutik chekikisir eng koita negei. Ng'atutik 10 ko atebetab Jehova. Leu Jehova. Ingen ngapchi age tugul kotindoi ng'atutikwak. Boiyot ak chepyoset kotindoi ng'atutik chemuchi koribe gaa. Akole komwochi kole etani, kararani, meche keyai ni, meche keyai kuni. Ko ngapchi age tugul neteleli kotindoi ng'atutik cheribe gaata. Serikalit nekitindoi kora kotindoi ng'atutik sikobit kerib korot neya nemuchi kobut tilyandit eng kwenutab biik eng sobet nebo kapchi ak sobet nebo emet ak sobet nebo kanisa. Ng'atutikab Jehova kobo komonut eng achek kenai kele melen kityo ripset. Ingen kangitarate eng yo ko ngisoman komwoe kole meche kosir Jehova ng'atutichu kosir mugulelwekyok, mugulelwek chebo banyek. Amu kot kotebi ng'atutik kityo kesoman eng yo komaoe atebenyo kowalak amu mugulelwekyok ole mi atebet, ole mitei tilyandit nenyolu koborgei tilyandit natak eng orit ane ak ichek chekituitosi tugul kosuldoi ng'atutietab Jehova ne atebetab Jehova. Kongoi mising. Kameche kotateshi ng'olyo akine. Ng'olyo nekameche ateshi yotok ko kakiker ng'atutichu ko oret agenge nekeborwech oleu atebetab Jehova ak kamakenech anyun kole ngotochamo oribe ng'atutikchu. Ko ng'olyo nekameche kenai nebo komonut neo komakiribe ng'atutik asikecham Jehova. Kindeune chamyet kecham Jehova, yeitya yekakecham Jehova kowisisitu amu Jehova inendet nekonech kimnatet nekiribe ng'atutikchik yemite oritinyo. So ngap komuch koib biik kole ngerib ng'atutik asikecham Jehova ko kendoe kito nemainet. Kito nebo tai ko kindoune korok
chomyet nebo icham Jehova inai ile ng'o Jehova eng inye ak iikochi sobondang'ung Jehova ko wisisitu kale nyamnyum chokinyu kale otiny kat chokinyu ko nyamnyumitu chokinotok amu kecham Jehova korok asikobit isuldae ng'atutikchi indou chomyet eng kit age tugul noto nekameche ateshi. Kongoi missing. Ye kakecham Jehova kowisisit tuguk tugul ako ngesa Jehova kokonech kimnatet kemuchi kerib ng'atutik che kobwone kityo automatic melen kiy nenyikisitu. Komami kasar neilen ngarek anyun Jehova ndeyo rani sae kit nekameche ayai korok anan iwe iborishe iwe ichorse ile ngotebe taban korok Jehova korok nyo sae chekamech. Lakini ngechame Jehova kokonech Jehova kimnatet nekimuchi keribe chotok ng'atutik chotok kesummarize ngoi aeng. Atache mwalimoiyot nerube. Kongoi missing Eva ak mwalimuinik chekakoteshi akobo ng'atutiet. Kemwa ile kuyalen cham Jehova ng'atutik chekikonech kwang'wan ak cherube chebo let. Imwa ile cham chitab amu kinyomwa Jeiso kole cham chitab kokweng'ung ko kikase wikit konye cham chitab kokweng'ung kou ye ichamegei. Ile chitab kokweng'ung ko ng'o? Ikingen nga kele chitab ngatebe ale chitab kokweng'ung ko ng'o? Ale Eva ko chitab kokwenyu. Lakini chitab ngokenai eng yu kele chitab kokweng'ung ko chito age nemane. Ngo chi nemengen akot nakile ma chi ko chitab kokweng'ung. Akonech Jehova kasarta neichame chichotok ngo chito nemakat ketoret kokonin rirgei chamyetab Jehova itoret chichotok. Ikochi kamang'unet akine chito age nematindoi amu chitab kokweng'ung. Ko amu kikiker eng chito nekinye biikab chekinyokosirtoe kibwa biik chekibastae akosirtoe chito nekimi oret nekakobir mokoraek. Akonyo chito nekimako chitab Samaria nekinyokotoret koek chitab koborwech kole ka chitab kokweng'ung ko icham chi age. Ko nguno kebendi keng'ololi akobo ng'atutiet nekakotiny Eva kole kimi ng'atutiet akot keba let komakikere ngebwat kele kibwone ng'atutik kou yo kibwoti kele kinyokokochin Jehova Musa asikokochi lagokab Israel amu kongiker kotai olin komi kap Adam ko kimi chamyetab ng'atutietab Jehova nekikochi kotebiso eng imbar amu ng'atutiet nekakikono oboisie eng imbar akotinye chamyet otinye yani omung'dosi eng kalyet akoi koit betut nekinyo konyo kabutetab kap Adam. Konyo ng'atutiet kora koborwech amu ngiwendi karon imustoi imeche ikergei ile une tokeng'ung ngimeche imande iwendi taitab kioit sikoborun kioit kolejin kemetoi amitwogik kutit kole us. Ko ng'atutiet ko kikonin Jehova ng'atutiet netilil ne kawaida nebo sobenyo. Nengibwat ile ndakiribe chi tugul tamamite biik cho kekure cho maiyani cho kilen maiyani Jehova. Tamamite biik ng'wonindo neuni amu kecham Jehova akicham chitab kokweng'ung kotokouui ne keribe kuyo kiribe ng'atutikab emet kemeche kerib lakini ngotkomite kiyololdosi kiyololi kimasa keyoe tuguk chemakororonen lakini kikonech Jehova ng'atutiet netilil ng'atutiet neikesunotgei nemakilen ile kilyojin kole kale Romanik 7:7 ko kale Romanik 7:7 kanya asoman eng yuto kole Romanik 7:7 kole kimwae ne anyun tos tengek ng'atutiet achicha mau noto ako kimatanoe tengek ndakimako eng ng'atutiet amu kimakota anoe kasetab miat ndakimamwa ng'atutiet kole amekase miat ko ikere eng yu ile
kale kimotonoe koek ng'atutiet kokararan ng'atutietab Jehova tilil igesunotgei. Iriptoi ano kale Johana 1:2-3 agoi 4 ko kerib ng'atutietab Jehova. Ko keriptoi ano ng'atutietab Jehova? Tos kimuchi kakomwa Eva kole Maru kole konech Jehova kamuget. Ko ngesoman Johana 1:2-3 ko kale akingen eng ni kele kingen inendet ngot keribe ng'atutikchi. Inendet nemwoe kole angen inendet maribe ng'atutikchik ko kiplembechwet amami iman eng inendet. Ko igere ngot ko meribe ng'atutik ab Jehova komakinyorunen iman ile plembechwet chichoto. Ako kakenai kele tilil ng'atutietab Jehova. Ne notok kokonech kamuget kesuldae cheyachen. Ko tos koui kele tos kile ng'atutietab Jehova koui nyigis lion ko ngeker kora kakikere Romanik 6:1-3 anan soman Romanik 7:7-12 komwoiwech kole nachicha konetech eng yotok akobo chamyetab Jehova nekichame Jehova kokon Jeiso konyo nyokome akobo achek asikobit eng ng'atutiet nekikale imee kome Jeiso akokonech keigu yani kakeme koek Jeiso makesoptosi eng acheket amu achek kikisiktech tengek ko kitakimeitosi koek Jeiso nekakochamech akesopche kitinye kamang'unet eng yotok. Ara nguno kolen biik alake kimi ng'atutiet makemi ng'atutiet kikikartat ng'atutiet. Tos iman? Amuchi atebe pastayat anan ko mwalimuinik tos kikikartat ng'atutiet makemi ng'atutiet makomi ng'atutiet anan makewekchinigei kelen ajarib ng'atutiet amu kinyokome Jeiso akokartat iman yotok. Ngesoman nekit ko tebutiet naketeb Lilian ko tebutiet netebe biik chechang. En alake ngisoman kitabutab Kolosai amu ng'olyon nesomane biik ng'olyon notok mising ko Kolosai. Ngiwe Kolosai 2:6 akitestai isomanate komwoe kolen kikikartat. Ko ngomwoe sirutik kole kikikartat komelen kekartat kimurtoiyot, yani kinyekekartat ng'atutik eng kimurtoiyot. Chito nekikikartat eng kimurtoiyot ko Jeiso. Ako kimite arorutiet nekiyos ako kimi ng'atutik alake ne eng kwenutab ng'atutik chotok ko kinyokosuldae Jeiso. Akale Jeiso manyonyo abut ng'atutiet ngisoman Mathayo 22. Kale melen kianyonyo abut aiste ng'atutiet anan aai koistogei nemakotindoi kimnatet. Akale kinyo Jeiso sikobit kosuldae ng'atutikab Jehova. Sikemwoe kolen biik kikikartat ng'atutik komami ile kikisir eng sirutikab Jehova nemwoe kolen kikartat Jehova ng'atutik eng kimurtoiyot. Nekikikartat ko Jeiso. Kimurtoiyot kobo Jeiso, mobo ng'atutik. Ng'atutik ko atebetab Jehova, atebetab Jeiso. Nekinyokosuldae Jeiso ng'atutik chotok eng sobenyi nekinyokosob eng emoni. Ako let kosuldae ng'atutik kokasit ng'atutiet akoi meet. Ko nekime eng kimurtoiyot ko Jeiso sikobit kokonech tilyandit achek chemakikeeku kibistoinik amu tengekto. Ingen ile kergei ak ng'atutikab Jehova ko kergei ak kiyoit. Kiboisie achek tugul kiyoinik. Igere toget, igere ile kelaktegei, igere sumekuk, igere kiy age tugul. Ko ng'o nengakoker kiyoit
akoker simdo nemite konda akonam kiyoit kowirta. Ako ng'o nekikonam kong'et kiyoit nyokoisto simdo nemi toget. Momis, makonyo ng'atutiet nguno ng'atutikab Jehova kou kiyoit. Lile tengektonyo, lile kabwatutikyo, lile atebenyo. Akolechech masorwok anyun. Chito nesoru ko Jeiso. Koker chito Jeiso nesoru amu kakobor simto ng'atutiet. Kele ng'atutiet ko tilil akoba iman akotoror akokergei ak Jehova. Anga kasuldaetab ng'atutiet kesuldoi amu kikeyan Jeiso. Tagen yon nekikitach Jeiso kwae ng'atutikab Jehova kosuldae kou yekiyae Jeiso atkinye ako makikortoti. Kongoi mising. Atesyi ng'oliot agenge. Yeah. Kale kitabutab Romanik 3:31. Kole ui agenge Jehova akoityin imanda eng kayanet chekikimuratan akoityin imanda eng kayanet chemakimuratani. Kale kotos kei anyun ng'atutiet koek nematile kiy amu kayanet. Kowol sirutik kole maunoto kikimite ng'atutiet. Mamitei kasarta nekelen kei ng'atutiet koek nematile kiy kele kikartat ng'atutiet. Kale sirutichu kikimite ng'atutiet. Noto amune sikase komabasta eng kitabutab Mathayo 5:17. Kole Jeiso molen kianyo abun ng'atutik anan mautik. Kimanyo abut ako ayai kosulda. Amu amwoi iman ale akoi kosirto kipsengwet ak ng'ony komasirtoi akot tesiet anan kiy neming'in eng ng'atutiet akoi kosulda tuguk tugul. Ng'atutietab Jehova kotononi kaikai akoi tun kosulda tuguk tugul. Kongoi mising amu kakeker kele ng'atutietab Jehova kokesunotkei, mawalaksei. Kotebe chito age kora kolen Pastor ara tekemite ng'atutiet abwoti ale kakenyoru kewalu kele natebe kele tos tekemi ng'atutiet ko ikere ile kinyo Jeiso akinyoko kosuldae kikikartat amu kilen ng'atutiet kikiptengekyo kokakwo Jeiso kimurtoiyot akobo ane akobo inye asikobit kenyoru kamang'unet. Ko ikere ile isuldaat ng'atutietab Jehova amu Jehova kotinye chomyet. Kakeker kele kangiribe imite ng'atutietab Jehova kokonin chomyet. Chomyet age nemakielewani kele konech chomyet nemakielewani kesome kelechini konech chomyet ituyech ak chomyet nebo kipsengwet nekonech makikere neya, kikere kele oyie kiyoe kouni Jehova kouni kokonech yani muitaet nemi barak. Iker ile kakikokonech ng'atutiet asikobit keker chomyetab Jehova. Angot ngomite tuguk cheyachen ikere chomyetab Jehova. Ikere ile mie Jehova akot kora. Akot eng betusiek chekimite ikere tuguk cheyachen ilechigei amune sikwaigei kouni kokinetkei kabisa eng lesson nebo quarter ini kikesu kokinetkei akobo chomyetab Jehova kele Jehova kararan, chome Jehova chitugul. Ako chomyetab Jehova nekiiyan Jehova kole aribe yani nakilen kekochigei Jehova kosis eng kokochi kokeskei betusiek kong'et shetani akonai shetani kole Jehova ko kibo iman. Kibo iman Jehova kong'ete akoi koikeny. Ko yekikaking'at kakeboryo kipsengwet akot keturur koindet ko kikisir kele ne nekeyoe ko kikiyan Jehova komuitaen akokonech kora kamuget makimetech achegei. Ko ikere ile kokenai kele amune sikoyaigei notok. Ako ndawosegei shetani kouni kongen kole kait muda nenyinet nekit kobek sait. Ko yebek sait kotagunot Jehova kele ng'atutietab Jehova ko chomyet. Tuwai ko kibagenge kakilen king'ututkei chomyetab Jehova ak imanda. Akokonech keitite
kesuldae amu ng'oliotab Jehova nekikokonech. Ko mising anyun ngot komite kiy nekokenai, kokenai kele imanda nebo Jehova ko iman ng'oliotab Jehova. Ng'atutietab Jehova komami nekeisto kelechi amu kibendi ngap ikere abwoti olikinye kikimite sukul ami kilas 1 akoi kilas 3 ko kikinetech ng'atutik ko kikibendi siketilde iker ile kakitilda ng'atutietab 4 ko ing Jehova kisir Jehova ng'atutiet kwande koik 2 amu ikere ile kilya Jehova kosir ndakiya mwalimu ko kikakekwer kelechi kalya isirtoe imete pejit mwalimu grammar tos kimaimwa kunoto ile kalya isirte inakte kimasin lakini kimeche koborwech Jehova chomyenyi ako sinai ile chomyetab Jehova komi kouni chomyetab chitab kokweng'ung. Ko atorchini yotok ngot komite mwalimu nemoche koteshi age eng yoto atoche mwalimu kotestai eng yoto. Kongoi mising. Kameche ates ing yo Lilian ale eng chomyet nekitinye biik alak koma optional. Amu imuchi ibwat ile kacham Jehova komuch macham chito nin. Amu kimwoech ing yoto kele ng'atutik 2 che echen. Nata icham Jehova neng'ung eng muguleldang'ung tugul ak icham chitab kokweng'ung kou ichamegei. Koboru nito kele chomyet nebo biik alak koma optional. Amu nito ko kayamiset neiboru tilyandit nekitinyegei ak Jehova nenyonet kora. Amu ngechame Jehova kong'irtogei chomyet neketinye kong'irchingei biik kong'irchingei biik chekimite tugul eng atkan kora kou chitab kokwenyo. Ko chomyet nekitinye biik alak koma optional. It's just there. We have to. Kongoi mising. Amakiforceni, it's just springs. Ngichame Jehova konyone. Komeachini neya nebo chitab kokweng'ung ak cho tugul cho. Konoto ko chomyet nekibortoi kayamiset ne inegei nekitinye Jehova. Kongoi. Kongoi. Bas ameche kongoi kanetik cho kondoneneche. Kimeche keba anyun kiro betutab kwoeng kasi nemwoe akobo ng'atutiet ak mieindo. Nekit keketchinigei ng'alek chechang chekakeng'alale kotaune kong'etege mwalimu nebo tai. Ko ameche ajakte kityo amu kakemwa ng'alek chechang kemeche kiro kele kimeche kindoune ng'atutiet amu ng'alale ng'atutiet ak mieindo. Ameche kindoune ng'atutiet eng yu. Kalechi kitabutab komong'u 31:18 kole ng'atutietab Jehova kale kokong'ololchi lagokab Israeliek ng'olol ak Musa. Kale kokochi Musa koik 2 chelebelen chebo baornatet che kikisire mornetab kamuktaindet. Kikisir ng'atutikab Jehova che kikikochi Musa ko kasir Jehova eng mornenyi kosirchi koik 2 chelebelen ak kokochi Musa. Makisir eng eutab chi lakini kikisir eng mornetab Jehova. Kong'alal kitabutab Saburi 37 koitine 31. Komwa kole ng'ololi chi nebo imanda eng ng'omnotet ak mwoe ng'olieptanyi imanda. Kole mitei muguleldonyi ng'atutietab kamuktaindet. Kang'alal eng yu koborwech kole kale maichoboitoi eng kakwautikchik. Kangonetech kiboitiot pasta kong'alal akobo ng'atutik chu 2 ko kamwawech kole kikisir eng koik 2 chelebelen ko chetogu ing yun ak kesomani ing yun. Lakini kimach kipsengwet kole kosirchi mugulelwekyok asimakesomane koita asikobit kowalak koek atebenyo ak koek bitenyo asikobit kosir tebutikab kipsengwet kosirchi mugulelwekyok. Ko ngap kosirchi mugulelwekyok komwa asinge kole ng'ololi chi nebo imanda eng ng'omnotet ak mwoe ng'olieptanyi imanda. Amune? Amu mitei muguleldonyi ng'atutietab kamuktaindet. Yemitei muguleldong'ung kokakesirchi muguleldong'ung makokoita nekimite eng yun kakesirchi muguleldo. Iwalake anyun nguno ak iwendote eng ng'omnotet ak ing'alal eng ng'omnotet ak ing'alal eng imanda amu mitei orit ng'ung ng'atutietab kamuktaindet. Kale kitabutab Ibrania 8:10 kale andoi ng'atutikyuk kabwatutik kwak mwoe Jehova. Kale akasirchi kokeny
mugulelwekwak yeityo kolya kale akaeku Jehova nenywa akaeku Jehova eng ichek akoek ichek bikyuk. Yekakosir Jehova ng'atutik kosirchi mugulelwekyok kale akisub ng'atutichu koek Jehova nenyo akeeku achek Jehova keeku achek bikyik. Eng notok chamanekab Jehova kenai kele ngesirchi koita koichu kaeng chelebelen kuya mitei olelo eng chito, lakini kimach kipsengwet kwai koek ng'atutik kobo tamirmiriet simakekere kot kotesin ak chito koai koek ng'atutikab tamirmiriet asikobit nekatiny lebati bisomani koita nemitei olimbo Lebanon ibwa isoman eng koita anan eng muguleldo ng'ung nekikisirchi muguleldo isoman yeichikilgei yeishachkei yakishochigei kotugul kishochigei kindoi kioit kang'alal pasta kole kioit kindoi kioit yekikeregei kekeregei kioit akele tos lene ng'atutioni ko ikerei eng orititab muguleldo nekakisirchi muguleldo asikobit koek tamirmiriet ng'atutik amabo borto. Ketebe kasityo kele ng'i tos aru chi ng'atutichu nga kikakesirchi mugulelwekyok ko tos arwech kole kitabutab Efesoek 2:8 kole amu kikasarwak eng mieindo eng kayanet amabunu ak nitok konunetab Jehova angamamwa tokomwa koek kole kisarwech eng ng'atutik kale kikasarwak eng mieindo eng kayanet amabunu ak nitok kale amaba boisionik asimailoskei chi kangip kotere eng yo kole amaba boisionik ko kale maba ng'atutik simailoskei chi kole kyai ng'atutik asikobit kesarwo lakini kinyo kityo chamyetab Jehova nekichorgei eng kipsengwet kochorchigei chito yeityo amu chamyonotok ak mieindoab Jehova konyoiwech katengekwokikchok buch asikobit yekiyan eng Yohana tabakat nekikikon kale kenyor anyun sobondab koikeny komwowech kitabutab boisionik kitabutab Tito 2:11 kole amu kikotok mieindoab Jehova neipchin biik tugul yetunet maitu chi akot agenge kale kikotok mieindo nebo Jehova ng'atutiet ko kikisir ak kesirchi mugulelwekyok amakisirwech ng'atutiet kibit mieindoab Jehova neipchin biik tugul yetunet. Ameche iro kitabutab Galatiek 3:23 ko 23-24 komwa kole aye kitomo konyo kayanet ko kikiribech eng ng'atutiet akoi koit kayanet nekitun keng'any eng let kindoune ng'atutiet keribe lagokab Israeli eng ng'atutiet kesirche koik aeng chelebelen kelechi asoman bikyok yo kondoi Musa koibu koik aeng chelebelen kesoman eng koita kikiribe eng ng'atutiet yekitom koit kayanet nekale kitun keng'any eng let kiking'angtano kayanani keng'any kele kakotok mieindoab Jehova neipchin biik tugul yetunet ne notok ko Jeiso kong'ang'ak anyun mieindoab Jehova nekiityi chi age tugul yetunet komakendouni chine lagochu ng'atutiet kindochine ng'oliotab kayanet koek ne ng'atutiet katitit 4 eng Galatiek kale kiek anyun ng'atutiet kanetindet nyo neimutchinech Kristo sikobit kiitye manda eng kayanet kakikiribech eng ng'atutiet kotom koit kayanet lakini ngap koit Jeiso ne notok ko mieindoab Jehova kale koek ng'atutiet kityo kanetindet mwalimu ng'atutiet eng achek iborwech tengekto asikobit yakekergei eng kioit akeker kele tengekinik chenyolchinech meet kebechi mieindoab Jehova ne notok ko sorunet nekikon eng Jeiso. Kitabutab boisionik 4:12 komwa boisionik 12 kole amu mami yetunet eng chito age amu mami kainet age eng ruretab kipsengwet nekikikochi biik nekanyol kesorunenech kobate kainetab Jeiso inegei. Mami kainet age mamitei ole kenyorchini sorunet olda age kobate mieindo nekikikon eng oretab Jeiso. Eng notok kenyoru keker kele kaka eng koitenyi ko 12 eng Tito nekakisoman kole kikotok mieindoab Jehova ko 12 kole inetech kole keeshe oret nematokchingei Jehova ak magutik chebo ng'ony ketebi eng ng'omnotet neletit ak eng imanda keborwech eng nwokindo kole makiribe ng'atutikab Jehova asikobit kenyoru sorunet. Ajija kiteb chi nekile kiptayandani tos ayai ne asikobit anyor sobondab koikeny
kele kirib ng'atutik kole kiarib cho tugul kele okay ko ngamu kirib biale tuguk tugul ikochi kobanano kole memukokse kobor kole kakaimuch kirib ng'atutik amakichame ako chitab kokwenyo kiribe ng'atutik eng borto ndakikerab kotindoi chamyetab chitab kokwenyi ko kitaaldo tuguk chik tugul ako koito amu ingen kole nyoru melekto eng kipsengwet lakini amu kirib ng'atutik eng borto maribe chamyet koek memuchi borto korib ng'atutiet akosuldae lakini kiribe ng'atutietab Jehova yekichame Jehova ak yemite Jehova oritinyo kolasi makiribe ng'atutiet asobit kesarwech ako kiribe ng'atutiet amu kikesarwech nebo aeng makiribe ng'atutikab Jehova asobit kechamech lakini kiribe amu kikachame Jehova eng tai amaship kecham akot akoyo Kristo akome akoba achek eng nwokindo koboru kole kakamagoi ikilgei ile ameche arib ng'atutik sikachame Jehova kikachamin Jehova tayari nito kityo kawegunetab kayanet ile Jehova kongoi eng chamyet nekichama ak sarunet nekianyoru puch eng murtoiyot eng korotikab Jesu chekitumdagei komwa chi kole makeme ng'atutik kime eng kayanet kelechi imanoto makeme ng'atutik amu makisaruchi eng ng'atutiet lakini kisaru chi eng kayanet lakini tos keanyun ng'atutiet koek nematile ki amu kayanet tos tinga ng'atutiet ikirib ng'atutiet kemwa kele bendoti ng'atutiet kibagenge ak kayanet komwa kitabutab Jakobo 1:22 kole tos iyani ile agenge Jehova tos iyae nemie kole iyani akichek koik kotko botandos ako meche anyon inai inye chi nemaigei ile kayanet nematinye boisionik koson mainye logoek ngotko iyani aik akobotandos osiregei nokoi iyani aik akichek kotko botandos akwai akichek nemie kikolach aik ngoriet nebo lapkeiyet nebo kejiriet singiro kwai kot kwangutik cheechen kot kokonyak biik chemiondos kele akosopcho biik kole biik cheiswasni konyo kero ae kwangutik cheechen kot komuch komas akwetab Jehova tos osiregei ne ak bichoto kemwa kele tindoi logoek chenyolchin sikunet age tugul neiyoni eng werit eng iman koiye logoek chenyolchin sikunet atebenyi ng'alalutik chik ng'alale ng'omnotet ak kaletet baornatenyi ak bandanyi amu kikesirchi muguleldonyi ng'atutikab Jehova akotambuani kipsengwet nekinyo kochorgei eng oretab Jeiso akokon sarunet ketare eng kwoeng kasi eng somok kasi ko ng'alalwech ng'aliotab chomyet ko kasuldaetab ng'atutiet kitare kityo ng'onit eng nwokindo Romanik somok koitini ko sisit kala amu inendet nechame chitab kokwenyi ko kakoyai kosulda ng'atutiet direct nito Matayo 23 koitini 23 komwa ng'alio neuni nekale kwa kusomani jekweng nito 23 kale ibwa akwek sirik ak Farisaik chombilik kale amu koite kebertab 10 nebo endorsement ak bisalik ak kamon amwae ng'alek cheechen chebo ng'atutik choto ko kirwoget ak reretab kei ak kayanet ako kanyolchinok oyai chuto amabakach chun alak kanyolunot oyai chun tugul lakini kaobakach okoite kebertab 10 oyoe tugul chemeche oborugei eng borto ole kikos biikab Kristo lakini kautye alak eng ng'atutik matocham akot biikab kokweng'wong yekichame biikab kokwet yekichame choronok kale chomyet komayochin chi kiy neya kale tala chomyet kale malione kale mamakchingei chechi chomyet komeche korok koker kole kakosop chito age mangiro chito uo kang'etin kakebut eng masta nebo boisionik chik ibaibait ile to kero ngokon anye nafas nyosir
anan tamanab kei to icheket kokolaskei kot netya ma chomyet noto. Chomyetab Jehova koboiboitune yebore chi age tugul, boiboitune tinye rirgei akot ing nyalildos. Makoi isis kityo ngon makonin muguleldang'ung anan kabwatutikuk kesis ngititinye yomye, makonin isis ngemboi kotiru konyo rwondo konyalili chitab kokwet. Akoi ilechigei ngobek tuguk cheketindoi kepcheakchi kenai mutai kele maketinye tugul kosir itinye makornondit neo ako manyoru akot beek che chitab kokweng'ung. Chamanikab Jehova kale yekicham biikab kokwet ak keyochi nemie kokasuldaetab ng'atutiet noto. Makimeche kit age neo nesire noto, chomyet neituitos ng'atutikab Jehova ak mieindo kosulda kit age tugul. Mi chi netese ano netebe? Mache atuiyo mangen amu ngot komi chi netese age konekit konamegei ng'alechu. Ameche aib kergeindo akobo mieindo nebo Jehova ak ng'atutietab Jehova. Kaimwoiwech komie ak ole mwoe sirutik kole makisoru chi eng ribetab ng'atutik 10. Man, ng'atutiet ko tilil. Ng'atutiet koba iman kou yeu iman Jehova. Ng'atutiet ko kim amu wenyei lemitei tengekto eng achek akomong angot tengekwok chekiunye ko ng'atutietab Jehova nemuchi kong'any tuguchoto kobwa sang kobarkach. Makisorwech amu kristianatet nyo nekiketach eng Kristo ko makisorwech eng ng'atutiet, kisorwech eng Kristo ne noto kekure mieindo. Mieini kokergei ak chi nekiwolon. Kiwolon iwe Equity, benkitab Equity, isom 20,000,000 akibiale kainik 10. Ngele kabiale kainik 10 anan ko kainik 15 chebo mbareng'ung. Yekaial mbarani akaisom loan ko besendo. Ko beseni konyolu iwekte melekto eng kila arawa kou yekionjin ak benki. Yetimi iimegei iweku chepkondok kotemenen kole benki nyikewektoi mbaret sikealde akecheng tuguk alak cheitindoi sikeweku denitnyo nekiib. Iimgei eng muguleldong'ung itindoi tewernatet amu kibiib chepkondokab biich komaichopkei ako maibwat leiwektoi chepkondok chotok sikosulda. Ko ngiti iimegei kakobwa benki akakekur komong chi akolein kiyoche siling ata kele kiyoche 1,000,000 ak tuguk chekotesak chekikure interest. Ngele kakoit 30,000,000 kole chi ngakonak chepkondok choto. Kokonak chepkondok iman kokochi benki akole chichi ng'etu ak mbareng'ung nekikeal ako makeyochin eng benki. Imwoe ne? Tos ile kongoi neyonon rahisi? Imwoe kongoi nenyigis muguleldo korok. Ak korok akoi irir. Ako korok kokwer muguleldo. Iman ng'alechu kakimwa anan tugun chakimwa lembech. Akesirun barwet akesirun barwet benki nebo Equity kele maitindoi deni age tugul. Abwoti ale barwanatak korok likertoi komakobendi kelyek. Korok ile muguleldong'ung kabisa akile iman kangite kainichu akomotindoi deni. Notok kekure mieindo. Miei neu notok komaaksei eng taitab biik, taitab Jehova. Amu ngende hesabu ng'atutikuk tugul kakirondoi kendoi meset kole ilechini Jehova kaimwa ngot chekomabwoti ai chekiayai
lakini kalechin Jehova kiaun tugul eng mieindo eng konunetab Kristo. Ng'o neking'wereren koborun tengikotok ng'atutiet. Kong'et ng'atutioni kokweny kabisa lekiu muguleldong'ung akolech mami ki ninyoru eng ane ng'atutiet, inyoru meet inegei. Konyo Jeiso eng mieindonyi ak korotikyik sobenyi, nyokolate kikwogikuk tugul kou chichi nekamach chepkondok sikobit nyoun gaa ak kekonin barwet kele maitindoi loan age. Eng tuguchu koboru kole mieindab Jehova kobo koigeny. Kochomwo ateshi ng'olyondoni amu eng kebeberta nenyu kokebor tilyandit nebo Jehova ak inye kayonindet nekiyan logoiwek chemiach. Ako mi kitabutab Jakobo 2:9. Kateb Jakobo kole ngot imite amu achek tugul ketindoi korta, mi nebo arusit, mi nebo koito, mi biik choronok chekanyo korutochin kobwa gaa. Ak ikure biik tugul, ikure korok choronok chobo komonut chekororonen, ikur MCA, ikur MP, ikur biikab kokwet che choronokuk cheingen ile mi klasing'ung bichotok, biik cheingen ochomokoshindosi ak koyoe boisionik. Yetomi ko kobwa bichutok tugul. Chito nekasho kondoi ko kibananiat. Chichi kibanan ko nami barabara no somse. Komos kole amu makikochi barwet makitach kelech nyo tumdo. Konyo nyekelech metebe ng'echer nebo chi amache itelel anan itebe suswecho. Kotebi chichakay kotebe suswek, konyo cheka choronok cheka kororonen chekararan kabisa chekelachkei komie kelech chekwong cherochu. Ikere chito kabisa konam eut akolech wiu. Koteb sirutikab Jehova kole eng kitabutab Jakobo, ingiyoe mieindo ak ikochi ng'echerok chekororonen chichi amu togunot ako choronok, inam kibananiat chito nematogu nekelachkei koya ikochi kotebe suswek ak ilechi tebi anyun kwomis toek korok, mataot inendet, kelechin kwomis toek korok. Yekakotar toek inyo anyun anan kechopchi amitwogik ak keipchi ak kechopchi amitwogik chekang'etune biik chun alak. Koteb sirutikab Jehova kole ingoi chemiach akobo bichu ak imete chito nekibananiat neuni, kokeboru kele maisuldae magutiet nebo chomyet nebo ng'atutietab Jehova. Amu kale Jehova, cham Jehova eng muguleldong'ung tugul, eng kabwatutikuk tugul, eng atebeng'ung tugul. Kou notok anyun cham chitab kokweng'ung kou ichamegei. Ng'o nechamegei nengwo ipkotebe suswek? Ng'o nechamegei ingoit kwame amitwogik cheng'etunotin? Ng'o nechamegei nengailachkei kabisa komie kelechin tebe yobo ng'atatiandana? Kebor nitok kele tilyandit nekakon Jehova eng achek ko kiit nekatakiyoun iyochi age tugul, ma chorweng'ung, ma mokorionng'ung, ako chi nebana. Komwa eng let eng yo kokes kole bounatetab Jehova koba ichek chebo non, mabo mokorek. Emoni kobo mokorek, kipsengwet nekibendi koba icheket chekikokongei ak kikoeshogei amu kikesor eng mieindo nebo Kristo Jesu. Kamwa Jesu komwa kole omeng'ishe eng chomyet ak ochomye akwekeny kakwekei. Amu nito ng'atutiet nebo iman. Eng Johana 15:12 akale ngechome Jehova eng mugulelwekyok kechome ichek chechome Jehova, necheket ko biik chetomo kosich ako biik
tomo koyai logoiwek chemiach. Kakonech kacherech ng'olyondonep Jacob kenai kele anga kimeng'ishei ak biik chekikewaa kikende taban. Amache isis ak iwe akoi kokweng'ung yobo kurgat. Ng'o nenyokosome amitwogik? Ng'o nenyokobune kurgat yobo ng'ong yo ikere omi ak kibanano kotindoi ak kemi ak biik cheterter. Angot che matindoi amitwogik. Iamishei eng koing'ung akomi chitab kokweng'ung nemoome. Kocham akere angot biik cheomite street, ingen ile kikobit biik chekikoek ngot mokoraek alake, indoi nome keldo ko ipkoib tomato sauce ak konde pambait akorotyi keldo komakingen kele man nguno makiyoni chobo town. Komi biik chemi yoto chobo sang. Ko ikere biik alak nyokosirtoi kokochin alake chepkondok kolochi. Mi ban chesolomun chemakobendoti imutu biikwak karon. Amu akere ngot eng Eldoret cham komi biik cheu choto. Matingi cham komi cheyachen. Akere ile betitoi biik. Wirtoi chito wirti silingit. Kokochi age taman ko eng sobondong'ung ingen ile mi biik chetindoi chematindoi Jehova neloo akotindoi Jehova nemi muguleldong'ung. Iyapte eung'ung akitoret bichoto. Yo kesu kokamwoiwech kole ne kit nebo kristianindet nekokonech keyai imanda. Kakesunetab tuguk tugul sikobit kesuldae myein nebo Jehova koboru kele kikwa Jehova kiy age tugul eng myeindonyi. Kikokonech Jehova koborwech eng ng'atutikchik ak kikosorwech eng oretab kayanet. Kit nekang'et eng achek ko nemwoe Ingereza kolen practical religion. Practical religion ko atebeng'ung nekiyan ingoborgei Jeiso nekiyan eng boisionikuk tugul, eng ng'alalutikuk, eng atebeng'ung leteptoi ingoborgei. Amu mekeni biik Jeiso kochorgei eng kipsengwet, meche koker Jeiso nemite kwenunyo. Une Jeiso eng inye? Une tilyanding'ung eng sobeng'ung nebo koing'ung, nebo kaniset ak chebo biikab kokwet. Kertein ano biik? Tos kere Jeiso anan kere anom? Anan kere chito nepichi kabisa nemakimuchi keng'ololchi? Ameche atebe kanetik chemi yu eng ng'oliot agenge nebo nusu dakikayat. Eng ng'alalet nekokeng'alal eng wikini ak ng'alalet nekokesuldae tugul chebo lesoninwek chomietab Jehova. Ko tos ne nekoinetkei kotomo kebe lesson nelel nebo kwatait nelel eng kenyini? Ameche ataune Evelyn. Ne nekoinyoru eng dakika moja tu? Eng lesson nekokinetkei ko koiborwech kito nekwanetkei ko kichamech Jehova buch. Makinyolu ako kichamech Jehova buch. Konyolu kiyapte chomionoto kiyopchi biik alak ak yekiker biik alak ko kiyae Jehova kokekerkeitu akot choto kemwoe bas nyalilei chito nenyalili. Ko kit neo notok neyookse akot nguno keng'ololi komeche sikoit chi nemnyonjinin. Ko kikertoi ano bichotok ngotwee chomietab Jehova asikobit kekergei tugul ko kikergei tuki lagokab Jehova. Mami neo eng kap Jehova, mami lakwet neo ak mami age nemining. Ko koiming'in nito mising kanetishoni mising anai ale kikergei tugul eng kap Jehova. Kongoi mising. Mising. Kongoi. Lilian. Kongoi mising, abwoti ale lesson nito kokokinetkei. Ibwoti barakutab lesson kokolen chomietab Jehova imanda. Kokangeker eng yu kiwong'u kokeborwech kabisa ng'atutik 10 chekakonech Jehova. Ko ikere kele tos ne nekokenetkei akot ngebwat kele ng'atutik kebwoti kele ng'atutik nolen meai ni. Lakini kakeker chomietab Jehova
kobun ng'atutik nekichame Jehova mising. Kot kokonech yani ng'atutietab Jehova ko chomyet. Kituye amu cham komatuitos tuguchoto. Amu kikenai kele akot ing kotini komite imanda lakini mamite chomyet. Makoi kirire cholwokik lakini Jehova keng'utute tuguchoto aeng kotuiyo sikochamech. Kokotianit chomyonoto tos walech nguno kokokenai chomyetab Jehova kele kao kakimanda kotuitos kosiketononie keyai imanda, keng'alale imanda, kekere imanda, keyochi imanda chematindoi kemwochi, yani mesis ikere ng'oliot nekatemwoe ile he kamakotoboto ng'alechoto ko mwa tonone imanda amu kakenetech. Eku buch ng'alek chekokeng'alale ngot ko mawalech. Ko netoune kwane kot kowal kosomenyu noto ako saenyu nebo chitugul. Kongoi. Kongoi mising. Arap Baron. Kongoi. Ng'alek cheechen chekokinetkei eng kwataini. Keker kipsengwet nekokinye tebutik chechang kele kilya Jehova neuo keses keulung'oni eng emoni ak shetani nekikoib tengekto ng'ony. Kokiker walunoik cheechen chekokonet kipsengwet akobo maketab Jehova. Kobarkan boisionikab shetani kotok wasi eng ola tugul eng kuretab asista. Simamite chi netun len kikim shetani ni anan kitindoi tetut nekibo man ng'o, lakini sikoborgei miendab Jehova ne matikteta netiktetenin kolosimisanin kole iyan inendet. Lakini eng oretab chomyenyi ko kikon kiy nekikure free will, free choice. Inye katyaknatet ilewen nekecham. Kale kakonok tuguk aeng eng kuretab asista. Kale kakonok meet ak sobondab koikeny. Ilewen agenge eng chuto atya komwa kole kasome ale ilewen sobondo. Eng notok ko king'ep kobit tengekto eng ng'onyuni ko kakiturur shetani nekale matukosich kokeny boroindo eng olimbo kipsengwet. Kale kekon kateunet eng olimbo kele ibu eng okwek chomenye ng'ony amu keturur katamindet konyo olotok. Kokonech tatare kipsengwet koleche cheripkei amu kakonyo bunyot. Ako eng ng'olyo nebo let ko kiyai kipsengwet tetutetab sarunet akosorwech. Atyo kole si age tugul neiyoni kale komat kolos ako sikonyor sobon nebo koikeny. Keborwech lesonini bo kwataini kole kimite eng luget neo. Ako lugani neo ko kikoterterik ngot kemite eng oritab Jeiso. Yekiyan inendet ko eng maeng lakini amu eng chomyet kokakiro tuguk kikwai Jehova chekakikesune rani ko mieindo. Mieindob Jehova nekikon buch. Mameche kele ngut mekerib ng'atutik sikochamech. Kiship kochamech. Koyekiro akiyan mieini kale kisuldae kit nekikatet kipsengwet akobo sorunenyo atya keker Jeiso. Ko noto nekameche atesyi anan kenai kele kokinetkei akobo mieindob Jehova nemekesugei, nemabirchinech amatikteta akotindoi tetutik chemiachen akobo chi age tugul. Kongoi. Kongoi mising, kongoi kanetikyok amu kokebe tugul eng banda nebo kakuyetab Jehova akobo chomyenyi ak imandanyi nerani kakikesune kasuldaet nebo ng'atutik kele nyolu kerib tuguk chekikwoibech Jehova ako chekiyai kobo biik. Sobetab Jeiso eng emoni ko kinyokobut tilyanditab oindet nekikakonam biik kotebi kipkei ichegei akochamgei ichegei akocham atebenwa koutiech atebetab Jehova. Kinyokobut Jeiso irimet age tugul nebo beshoshek akokonech totet nebo iman ne inendet kulumeiwot nebo luita neitoiwech akoi kakesunet akoi kipsengwet nekibendi. Ameche atach akakwek tugul eng kanetisyenyo nelel nebo arawek 3 kong'ete arawet nebo 4 akoi arawetab 6. Ng'olyot neo neking'olole keng'olole kaborunoikab maonatet. Nengiro eng lesonino ikere kele kamwoiwech tuguk Jehova akobo maonatoshek. Amu ngisoman eng kitabushek chechang mising kitabutab Daniel ak kitabutab ng'ong'utiet ko kikibor
bounatetab Jehova kokergeit ak konekit kanetishenyo nekitou kong'ete wikini kibendi kong'olole kaborunoik an kalewenoik chekikileweneki. Namwoe kolen kiaker kwondo nekilochi asista ak 12 chekinariet nekimi metit. Eng tuguchoto komi kiy nekikone kakuyet. Kotocho kakiwek tugul ale kakibe kokeny lesson age neter nebo komonut simaimegei ngekose kele kiakas tiondo ak kiaker tiondo neu kerit. Ko tuguchoto kotindoi kalewenet anan kakuyet nebo kiy. Ko otogotin akwek eng wikit nenyone ak ngepche ng'alechu maachegei kicheregei eng bounatetab kipsengwet. Angot achek kanetik kenetigei ng'alechu sikobit akichek kenyoru tilyandit nemie ak Jehova. Kesome kele ngoribok Jehova ngokono kimnatet yekilondoi kenetkei kanetishet nelel nebo arawek 3 cheng'olole akobo tuguk cheiborwech akobo bounatetab Jehova eng kergeindo. Kongondoiwok Jehova eng koberurok ngochamak betusiek tugul sikobit kesuldae tuguk chekokenetkei. Ongesa kamuktaindenyo Jehova itororin mising eng chomyeng'ung nekaiborwech. Ako iborwech eng arawechu 3 kong'etkei kotoigei kenyini eng January ako nguno arawetab 3 newendi kosuldoe eng wikini kibendi koyekitou kwatait nelel nekinetegei akobo kaborunoikchu chemite chok tugul chekokas ng'alechu. Kesome kele tugul chekasech biikab kalenjin eng kebeberwek tugul ikonech kaberuret, ikonech kakuyet. Ngwak mageng'ung Jehova eng kiy age tugul nebo kanetishoni ngosulda mageng'ung eng kainetab Jeiso Kiptainenyo. Amen. Kobirok Jehova eng kondoiwok eng kokilok betusiek tugul. Amen.